Şükürçülük kılın. 2025'ten ötüp ketken 2025 yıldan 3 jarış naristenin aytkan sözleri tarihka жазылып kaldı. Eskimez keçegile 25'tin içinde 3 jaş naristenin aytkan sözü tarihka жазылып kaldı. Hurmatlı bacılarım. Jaş nariste ne de otat ölüm töşөгүндө? Men selerdi Allah'a aytam dep ket otat. Men selerdi Allah'a aytam dep can taslim bolup otat. Ekinçisi apalar жүрөгүңүзгө, дегеле кулагыңызга алтын сырга кылып тагып алың. Бомба түшкөн бетондун астында жатат жаш кыз. Kamera менен барса, ey meni тартпагыла, жолугум жок дейт. Бомба түшкөн. Бетондун астында бакырып жатат. Тирүүкөн келгиле деп жардамга тартканы барса, жаш кыз эмне дейт? Meni tartpagıla, menin başımda jolugum jok deyt. Üçüncü nariste. Ya Allah, uşunçalık açığa kaldım, meni beyişke alıp ketçi deyt. Kayakta bolğonunu bardınız özünüz düşündünüz, he? Oşondan şükür kılayla.